Anjir berani-beraninya kanda gua dibuat bercandaan. MBG Mas Bahlil ganteng. Buah apa yang paling manis? Buah lil. Tambah ganteng aja My Little Bolu Ketan. Ups, kanda suka Dinda punya gaya. Sialan dia makin lucu guys kalau diperhatiin. Lama-lama mirip Zain Malik. Ih, My Bahlil ganteng. Makin glowing aja nih My Koko Bahlil kecintaanku. My little cilok pentol kecap Dinda. Maafkan Dinda dulu salah paham sama kanda. Apa itu harta tahta Baskara? Aku tim harta tahta Kakanda. Saya benci dan cinta itu beda tipis. Semenjak Kakanda bilang matikan kompor kalau masakan sudah matang, Dinda memilih untuk tidak memasak kandaku.